Omukoro gwo kujweka beji bitano mushanju abaherize kutendeka emyoga etari emwe nemwe ahitendekere ry'ebyemikono rya Ankole Zone Industrial Hub eryatandikirwaho omukuru w'ihanga Harusho z'omugombora ya Rubayo mu district ya Mbarara gwayebemerwa bakuru kurwo mu kitongore cha Directorate of Industrial Training hamwe na State House. Aba babanza kurambura ebintu by'abeja bakozire kandi bakakugukamu ebirumo kose byoma okubija okubazira okukora amashoke okukora enkito okukora emigati okombeka n'ebindi. Mwana ukubana twetenga asemereye kubaye n'imyaka 18 okushanga myaka 35 obwire ariko mungeto kuwire president okunahereza buri kimwe farasi ishuka rangiti if we can skill all Ugandans, irrespective of age, even my grandmother can be assessed by DIT and to get certificate. So abaja umwena wawe ine nanka echebitone wilo mu DIT notunga ejo certificate. Jen Bareche or State House Comptroller yasima Ministry y'Obwegese n'Emizano abo kuhereza abana ba certificate ya harengo rwensiyona bazo makoro mu bakore amezi mukaga beke mu capital bakore batunda ababaziza abashanja aho twaronderwa contract nyamwe ba district n'abantu ba private sector abamashomero mutagwa contract bazire omwana amezi mukaga tuye capital zo mu district ya Zekora dera abandi abaye bajwara nabo batandike baze bakora yagira ngo twaza kureba uturarebo budget kweri then to expand inje tombecheho dormitories ezindi workshop capacity y'abantu rukaga but now the dormitory capacity was at 250 to 70. Mwana nyenda kwa bazire mutere mu kishani ekekero yahambaha omuryankore kibayireho mu region zona nyenda kusima government yite nungi ya President Wityo Museveni ahabwa industry habeje yatwire kandi umugombora yite yarubaye mbanza no kusima government age etkolire kintu cyo mutano abantu bamwe twata kubasa kumangu tubasa kukagerisha ndukikariyo bubwire tushemere. More Musime Asimwe umunyeshingiro wa district ya Rwampara nuwe yajukira minister wa government z'ebyanga Rafael Magezi nkomjenyu mukuru Janet Kataha Museveni kuyahereze kutunga ati Ministry of Education yagira tukubasa kugumiza muna karikira mwege y'abajungu batutsigire aho kuba abajungu bagenda ebyetengo bikabiye bindi. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni akatandikaho amatendekero 19 by'umukono kwetero rihanga ryona okugonjora abantu myoga etari emwe nemwe okwenda kumara hibura ry'emirimo mu ihanga. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.